Yen, aneh ya. Bubur kacang ijo dibikin dari kacang ijo. Bubur ketan dibikin dari ketan hitam. Giliran bubur ayam, kenapa dari nasi? Nih dong Nyet, gue heran. Bolpen di bank pakai diikat segala. Takut banget dibawa pulang. Padahal duit kita aja kita taruh di sono ya. Gue bingung sama cewek punya alis asli bagus-bagus dicukur. Udah gitu digambar lagi pakai pensil. Kalau cowok, emang lu pernah lihat cowok cukur kumis terus di spidol lagi gitu? Ya elah lu Nyet, masih mending cewek zaman sekarang. Cuman minta di ngertiin, dimanjain, diperhatiin. Lah zaman dulu minta dibikinin candi. Mending satu, ini 1000.